Kandi na borodo. Kumwamene karodo. Dawo ko niga da mumenye ko dakwira. No mushamanye na mundu. Na tuwe kandi wako kwete kirani mongi. Dokana gite yoko nitende kutishenyu. Shamo kugenda. Gekundikia achievers. Organizing self-help group. Mweka. Kumuheshiriki kiriga na lipopesha mutanashokia. Muslim Sisters Women Group. Sitapeana bado. Nimsema vizuri ama nikae na check. Kaya kesi za umeleke. Kemi. Achievers Organizing Self-Help Group. Marawa Muslim Sisters Women Group. Nitawapea kila kikundi 100,000. Nyakarumo Women Group. Karibu Munga. No Munga. Oh. Wendani wa Gandhi ya Self-Help Group. Umenye nekirigana lipopesha mutanashokia. Kehaine Self-Help Group. Kirigana lipopesha mutanashokia. Gere Unity Self-Help Group. Kirigana lipopesha mutanashokia. Utheri wa Kareti Self-Help Group. No gere terero ni hema na iteiga kale mwajira itekuji. Utheri wa Kareti Self-Help Group. Na inywe ni hema na iteiga kale mwe. Thank you so much. Tebwele ole ko qualify ko help shege futi. Wabele nikudikia nige ko no register. Ukoro kwa certificate ya social monitor. Gikudigia tumia bukoro muri atumia igana rimwe. Gikudigia self group gekoro kina members igana rimwe. But at least kiu no mwekire athuri anyu boyfriend na anakiayo at least 30%. Niki yitu manada kamuga to mutire boyfriend. Na boy no tuwekaga igimaraga gatuika husband. Gekundi kia yuthi bagakoragwo na yuthi kifao. Andu aria twendete persons abled differently no magakoragwo mari andu 10. Ni muranyita. O gekundi gigakorwo kiregister wa social. Iyo ndio qualification number 1. Qualification number 2. Mukoneka na gekundi ni muikaraga thi na mugashira na ni moe constitution yanyu kana bylaws cia. Ni muranyita. At least gekundi gikoro kinigitania gitagatu. Gekundi gikoro kina account. Tondu mbeca citu tuhiana gaciki na shiradi kuri benki. Ni mwanita. Uhoro wa gikundi hapo nimetoka. Hiyo ilikuwa na agenda number 2. Agenda number 3. Chifu kwa heshima. Nimeona hapa na assistant chief. Muendelee kupigana na pombe haramu na muendelee kupigana na bangi. Kuna vijana wengi wako gerezani juu walivuta bangi wakafanya maovu. Kuna wengine wako gerezani juu ya kuuza bangi ama ya kuvuta bangi. Kwa heshima niendeleeni kupigana na pombe haramu na bangi. Hawa kina mama wameelimisha watoto wao. Kila mama ni ombi lake akielimisha mtoto wake amuone amesimama, aone bwanake amesimama na aone ndoa yake imesimama. Ni chungu zaidi mama akimuona bwanake anaokotwa kwa mtaro ama watoto wanaona picha mbaya ya baba yao amekunywa pombe anajikojolea hata hazisimama kivyake. Mimi sitasimama hapa kupigana na pombe kama Tusker ama Guinness. Ninapigana na pombe haramu na mnajua wale wanauza pombe haramu na mnajua all those outlets ya pombe haramu. Mungu amewapea nafasi kufanyia wananchi kazi. Piganeni na pombe haramu. Ukipigana na pombe haramu, kuna mabonyenya wanapata manufaa juu ya kuuza pombe haramu. Hawana kupenda
lakini wewe fanya kazi yako. Kuna namna mingi Mungu hulipa wale wanatenda mema. Ni mwanyita hacho. Ya 3, ya 4. Kila kongamano ninapata watu, lazima niongee maneno ya ukatili wa jinsia, gender based violence. Hii ni ile maneno watu wanapigana either physical war, psychological war, emotional war or sexual violence. Ni mbona nitatu pia? Mbona leo already geti? Ni mbona nita? Wacha nieleze drani na gedori ndio waya. Na ngakurero goke haha kujera tele ngidori ndiki ndani kia. Ile kidogo nitakuwa nimeongea juu yangu. Ndirenda kumhoya mtio. Na muthikiriria. Andu ni maroraga muno. Atumia ni maroragwo. Airitu ni maroragwo. Mwiritu waku uri uhikite akuhurira thimu akwira ni arakuro kuri ahikite. Mwini wawe bora tulire kiogaro kiore kapya kabagucokere emuoyo. Atumia tutige kwihonokirie muno ati tondu wewe wa chachi brother kuona mwariguo ni acoke umutungate wa mutungatire na feini mutungate ukuruini takuhwana ite kaba mwana waku acoke emugima ukira acoke ekimba. Ndathomaga social media mwanake Sajo ndagitari aratuire ahuragwo ni muka na akandikagira aratake ni akuma kihiko. Mutumia ararekina na pili ciake ati akireho uguo ni umagarire notification. Mwanake ucio ni eketwo surgery agite accident koguo na ni arathuaga agathiaga na crutches. Ona mbica ĩmwe akonania gwa borithi ena opinamba athitangĩte muka mũringĩte na kanyundo akagĩa thũ. Mũndũ wa kũringana nyundo ndũgeterere kuohe akuere rũhi. Mwana waku wendete no mũringe na nyundo. Koguo mũtumia kana mũthuri waku angĩkũringana nyundo nĩ gũthiĩ ũthiĩte no tureke ugetia ruto 10 taki. Yes. Ni mwanita kama mugani ndira mutara uru. Mwanake ucio ogikiragiria kihiko-ini kiu arahura wone muka na rathiaga na crutches. Ona colleagues ake marauga arainukaga atukiririo muno. Ona niakiraumire thibitari thaithani ciotako makauga o matiriaga irio cia thieta. Ni moigo ni Sajo ni athĩnjanaga. No mwanake ũyũ nĩ ararehaga irio cia thieta mũno tondũ na kũrĩa gwake ndarona irio ainũka. No mwanake ũcio arathire kũhũrwo nĩ mũka akĩũrĩria aratheca mũka na kahiũ. Mũka arakua rĩu mwanake nĩ mũnyite either chanjo na mada kana manslaughter. Mwanake waku akwĩra mũka nĩ aramwanũra mwire airitu megũkũ aingĩ sikumatha na mena twana no gacoka ukamwĩra kana nĩ kĩrathimo kuma kwĩnga. Mũirĩtu ũrĩa wanyina akaba gwĩna twana twĩrĩ ũngĩkĩoyana nake mũgatiga gũcambia sikoma onake no mwana na ĩni wĩkuo nĩ mũranyitore ndĩramwĩra na hikia siku magari. Wetiga maundu ma mwinira wekwa kigatiriri nike mahikaga oi tikuonera aigwane ora mutira aigwana mute tondware na mwana tiga kũmũte mũhikie mwĩkaranie wahota kwĩrehere mũnyaka mũciĩ gĩigĩ mahikaga megathirange oi nĩ waga wĩira wa kũrutĩra sikũ matha ũka
kamera maitu witu wa county ahikire siku matha era twana yana na yakade yokana twere tukihikia to hadi soma kana kwenda ndogo nenda siku matha ukamenya no kwekonyora na kurudi sokoni. No kwekonyora na kurudi sokoni. Mtu akikuacha wacha kuwa hayati akienda. Yes. Na ukiacha achi no atigawe kwanyu. Hata no kinyabaga na otiganu waku na wamani wanyu. Gezura na yake kinyau tigana na kio. Wewe kile naku kafura nake. Lazima tigakira ihawe katika arehepo. Tikaria netageke kia mtu wa kaunti. Namwanita. Gaino oranga alumene marora tumaguru. Namwanita na kwenda. Na siku mama dokane